Dečak koji je počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi u Beogradu ostavio je šokantne utiske na sudske veštake. Tokom 4 posete, komisija je utvrdila da dečak pokazuje jasan nedostatak kajanja i razumevanja posljedica po porodice ubijenih i ranjenih. U svom iskazu, rekao je da mu odgovara da bude u ustanovi gde će biti miran, čitati i gde ga niko neće dirati, a ranije je guglajući tražio informacije o smrtnim kaznama i doživotnom zatvoru u Srbiji. Prema rečima psiholoških veštaka, dečak ne pokazuje znake psihotičnih poremećaja, ali je njegova ličnost nezrela, emocionalno slabo razvijena i ispunjena tinjajućim besom. Na psihološkim testovima pokazuje da razume razliku između dobra i zla, ali tu razliku ne poštuje. Doktorka Aneta Lakić je navela da dečak ima jasan fokus na samoočuvanje i da se ponaša izuzetno proračunato. Istaknuto je i da je, za razliku od većine školskih ubica koji počine samoubistvo, on sve vrijeme pokušavao samo da zaštiti sebe. Psiholog Sonja Pantović zaključuje da dete pokazuje sposobnost za rasuđivanje, ali da mu nedostaje razvijena moralna svest koja bi donela osjećaj krivice.